roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera kababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hiturutse kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa n'ahandi Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788990576. Yes, reka twongere tubasuhuze cyane, tubifurize igitondo cyiza kuri mwe mwese mudukurikiye masaha mu gitondo, igicamusi cyiza kandi kuri mwe mudukurikiye mu masaha ya nyuma ya saa sita, umugoroba mwiza kuri mwe mudukurikiye masaha y'umugoroba, biraza guterwa no mutwumva muherereye ndetse nuko ingengabe yaho ihagaze. Turi mu gitondo cyo ku munsi wo kuwa gatanu wo kuwa ku itariki rero 24 z'ukwezi kwa kane, turi mu mwaka 2025. Muri iki gitondo iki tuzinduye n'ubundi namakuru agezweho. Amakuru yacu akaba agiye kugenda yibanda n'ubundi hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru ni menshi cyane, ndakubwiza ukuri, amakuru ni menshi cyane, ya matangazo agiye atandukanye yasohowe mu masaha ya nimugoroba agaragaza ko imirwano impande zombi, ubwo ndavuga ku ruhande rwa guverinoma ndetse no ku ruhande rwa M23, bemeza ko bahagaritse imirwano. Ayo matangazo rero akaba yasohowe nandi makuru menshi cyane. Gusa igitangaje ari nacyo tugiye guheraho, tukatuzindutse n'ubundi imirwano yaciye ibintu, imirwano imeze nabi cyane. Iyi mirwano ikaba iri kubera hano muri Sud Kivu, ndetse indi mirwano ikaba iri kubera hano muri teritwari ya Warikare. Hari amakuru mo kugenda avuga ko M23 baba bamaze kugera muri centre ya Warikare. Amafoto n'iki byose turaza kugenda tubigarukaho. Ese koko baba bageze muri Warikare? Byose rero nibyo tugiye kugenda tugarukaho, tureba n'indi mirwano iri kubera n'ubundi hari ya muri Nyamuragira. Nyamuragira rero nibareba nabi rwose raza kongera kuruka bitewe n'ikiri kuberamo cyangwa se n'imiripuko iri muri iki kirunga cya Nyamuragira. Reka twihute cyane rero tubanze duhere kuri front line, aho urugamba rukomeye cyane kubanga bw'ibyuma. Udushiriremo aya majwi y'urugamba muri rusange ariho twinjirira. Ntagusumbwa mvirize ko nyo gutelefone yo kubiyasire no mudanti ababambi nyo kunyamfunze ndi hamwe akabirindi kandi abo no kubiri ala ko umvyo kwa masoro gakolaga yahuluka. Oja umviriza ko ne weno waumva. Ubu ni habarugize oyo. Ni habarugize abo. Tondo nahia. Ko bwine gyo bolira umviri obonti okihangari muri Kaziba niho urugamba rubyutse rumeze nabi. Ngira ngo muri Kaziba murabizi ni mu birometero bike cyane werekeza hano muri centre ya Uvira. Aha rero niho amasasu ameze nabi, umuriro n'umuriro. Ngira ngo wenda bashiramo n'irijwi ry'uyu mukobwa cyangwa se ry'umudamu avuga ko M23 bakamejeje binjiye hano muri centre ya Kaziba. Shira ku mukwanga by'ibana badushiremo irijwi. Jambo tena baba, hivi tena vitu vinabadilika huku Kaziba, vitu vinabadilika tena, masasi mingi. Ba M23 sema ashakuwa chibana na mwangaza, wanamtosha maombi namo wanamrudisha, aseme wanashindwa, aseme ashakuwa mwenda wazimu tu, ashakuwa mwenda wazimu. Kuna tusaidia kwa maombi baba, na asiwe na mifasi ya kuenda, hakuna kwa kuenda tu, ni kuangaika tu, lakini hakuna kwa kwenda. Yes, hanyuma uyu mama ngira ngo mwamaze kubyumva ibyo arimo aragenda avuga ati jambo, ati muraho, ati ibintu bimeze nabi, ati ibintu bimeze nabi rwose, ati amasasu ni menshi, ati ntiwareba.
ati abafaridese babirukanso ntiwari ibintu byacitse. Ati rwose ibintu birakomeye. Ati ndagira ngo mudufashe ati kuko hano amasasu ameze nabi. Uru ni urugamba rero ruri kubera hano muri santere cyangwa se hano muri za Kaziba. Uru rugamba rukaba rurukwa ndetse rukari n'urugamba rukomeye cyane. Mbere y'uko rero bagera hano muri Kaziba, reka tubanze duhere uko ku munsi w'ejo byatangiye, kugira ngo mve ko 23 gahunda kwa advancinga batangiye kuba mu by'ukuri bayishyira mu bikorwa nyuma y'ibitero bikomeye cyane kugenda bagabwaho n'izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Kinshasa. Bikaba byatumye M23 barakara cyane, bafata icyemezo nabo cyo gutangira kugenda mu by'ukuri birwanaho. Babyita kwirwanaho, nicyo bita rwose kwirwanaho, nicyo izi ngabo za M23 zirimo kugenda zikora. Ku munsi w'ejo rero baratatswe, ngira ngo twabigarutseho muri biriya bice bya za Kamanyora mu by'ukuri. Ariko none M23 mu kwataka ko hano muri teritwari ya Warungu, M23 yahise ikora akantu, aho rero yahise inakura bano bagabo bari babatatse mu duce tugera muri tune, ihita inagirite, ihita inatudukaba cyangwa se iturekipera, iraturibera, iratubohora. Agace kamera nako tawo ni Rusiga, akandi kakitwa ngo ni Katope, ni Katope, akandi kakitwa n'agasozi bita ngo ni Nyango, ni Nangando, agasozi bita Nangando nako M23 iragafata, ifata n'ahantu bita ngo ni Ngari. Utu duce twose rero akaba ari uduce M23 yafashe. Utu duce tukaba twari turi guturukamo abarwanyi babazareno ndetse n'ingabo z'abarundi bakataka M23. Ni udusozi dusa naho n'ubundi turi hano hafi na Kaziba. Ariyo mpamvu muri iki gitondo M23 ikimara kumenya ko bari gutegura ibitero byo kuyataka, bari gutegura kubataka ari benshi cyane, M23 ivuga iti turaterwa ntidutera, turatera ntiduterwa. Icyo bahise bakora rero n'uguhita bataka. Ubu tuvugana niyo masasu muri kumva. Uyu mudamu arimo arabivuga neza rwose, ngira ngo rwose nta majwi nta cyabaye, arimo aravuga ati amasasu ni menshi cyane. Wenda kubanga bw'ibyuma nadushiremo irindi jwi rye mu byumve neza uko arimo kugenda abivuga. Masasi mingi na watu wote ku quartier baishaenda Ngando, tunatoka baishaenda. Masasi ni mingi sana. Maraba benya bakwenda kabote balishaenda. Mimi naishiwa siyo niende wapi. Maraba mimi naishiwa siende wapi baba. Hivi vitu vinakuwa nguvu tu. Ati masasu ni menshi cyane. Ati ntabwo tuzi ngo turakatire ngo turirukira atarika amasasu ni menshi cyane. Ati amasasu ni menshi cyane. Ati rwose ati njewe ntiwareba nabuze icyo nakora nicyo nareka. Ati kubera iki? Kubera ko amasasu ni menshi cyane. Ati ndimo ndabona birukanka, ubwo nandi majwi menshi hano mfite nagiye numva harabe. Ati ndimo ndabona abasirikare ba FARDC birukanka, ati ubundi nkabona babuze icyo batoragura nicyo bareka. Donc niyo magambo ari kugenda avugwa hano mu by'ukuri hano muri Kaziba. Abaturage ngo ari kubona ngo ari kwirukanka ngo bakazamuka bakongera bakagaruka, ariko amasasi ameze cyangwa se amasasi ari guturagurika, ibintu bimeze nabi hano muri santere ya Kaziba. N'urugamba rero byukiye hano muri Kaziba, nubwo ariko hano muri Kaziba habyukiye urugamba rukomeye cyane. Turaza gukomeza kugenda dukurikirana tukareba iby'uru rugamba. Ndagira ngo kuko ntabwo navuga ngo turahava hanga, kuko update zishobora no kuza kongera guhita zingeraho. Reka ahubwo gato cyane duse n'abasimbukira n'ubundi muri teritwari ya Warikare. Kubanga bw'ibyuma munterekereho iyo foto, nshiraho iyo foto n'ubundi kuri screen, hano kuri screen abasirikare ba M23. Indi foto idasanzwe yongeye gusohoka. Iyi foto yasohotse ikaba yasohotse igaragaza abasirikare ba M23 bifotoreza kuri cya gisitati cyangwa se kuri cya gishusho kigaragara hano muri uyu mujyi wa Warikare. Iyi foto itandukanye n'andi mafoto twabonye mu by'ukuri bifotoje. Sinzi niba wenda barayifotoye bakayibika, ntibayitangaze ntibayishyire hanze, kuko ifoto duheruka kubona ni y'umusirikare mukuru wa M23 yifotoreje hariya Warikare. Itandukanye no n'iyi ngiyi yasohowe n'iki kinyamakuru bita ngo ni Kivu Utira. Rero icyo bisobanuye niki? Ibintu ntago biri buze koroha.
inkuru zatangiye kuba kimomo zikavuga ko M23 yaba yamaze kongera kugera hano muri centre ya Walikale. Gusa ariko twifashishije n'ubundi iyi foto ya kabiri yasowe n'ikinyamakuru bita ngo ni Kivu News 24 cyangwa se 24, ntaye kuvanga igifaransa n'icyongereza, cyangwa se 24 urumva ko cyo cyasohoye ifoto kigaragaza umurongo w'abasirikare ndetse kinagaragaza abamiliseneri. Mu magambo y'icyongereza kiravuga ngo since this morning, kiravuga kiti muri iki gitondo, ati abamiliseneri barimo baradeployinga muri teritwari ya Walikale, ati kandi rwose aba FARDC bo bakoze icyitwa withdraw cyangwa se bamaze kugira ute, bamaze kuvamo ingabo za miliseneri ndetse n'ababirigi niyo bari kugira ute, niyo bari kuza hano muri Walikale. Iyi nkuru igahita itera abantu urujijo. Aha niho iyi nkuru iri guterera abantu urujijo, kuko hano turabona amafoto M23 yifotoreje hano muri Walikale. Ni foto nshya rwose, iyi foto nta handi hantu ntabwo yari yakigeze ijya hanze. None tugahita tukabona abamiliseneri hano. Iyi nkuru iki kinyamakuru gihita cyandika cyo kikavuga ko muri iki gitondo abamiliseneri barimo badeployinzwe hano muri Walikale, muri teritwari ya Walikale. Sinzi niba ari babandi baje kurinda ibi binombe, ariko ngo badeployinzwe hehe? Hano muri Walikale, ndetse n'ingabo z'ababirigi n'ababirigi baradeployinga. Mu gihe FARDC bo bari barimo hariya ngo bakoze withdraw, bavuyemo doke gukora withdraw ni nko kuva hara muri Walikale. Indi nkuru iti M23 tukabona amafoto bahifotoreje. Ibi ni ibintu biri gucanga abantu, bakavuga ati se M23 yaba yageze muri Walikale, ese iyi M23 yaba yamaze kugera muri centre ya Walikale? Ni ikibazo ubu kiri kugenda kibazwa na benshi, ariko iki kibazo navuga ko ari ikibazo kidahita kibonerwa umuti. Ariko icyo nakubwira cyo nuko ibintu hano ntago byoroshye naka na gato. Mu kanya gato nakiriye amakuru ngira ngo tugiye no kuyagarukaho. Repubulika Demokarasi ya Kongo, ingabo za M23, ndavuga ubwo itangazo ribamaze gusora M23 basoha amatangazo bavuga ko ngo bagiye mu gihe cy'agahenge, bagiye guhagarika intambara. Ariko nubwo bahagaritse intambara, no ku ruhande rwa Kinshasa naho bahise bagira bate bemeza guhagarika intambara. Ibyo tugiye kubigarukaho, ariko ntibikwiye ko nubundi hano muri teritwari ya Nyiragongo, ikirunga cya Nyamuragira, bari kurasa ntiwareba isasu rimeze nabi, kugeza ubwo ubu tuvugana bakubwira ko barimo kukubwira ko ahantu bitazakamatembe niho ubu amasasa arimo, cyangwa se imbunda nini ziri kuvugira za hano muri Nyiragongo, cyangwa se hano muri teritwari Nyiragongo, muri iki hafi na za rwose Nyamuragira niho amasasu ari, kuko ngo bari gukomeza ahantu bita ku mabere y'inkumi. Abantu benshi bari bazi ko ku mabere y'inkumi ari hano kuri Nyiragongo, aba hano kuri Nyiragongo honyine, ariko hiryo ngiyo hafi na za Nyamuragira buriya naho ngo hariho amabere y'inkumi, hari agasozi udusozi tw'amabere y'inkumi. Ubwo rero ngo niyo bari kugenda berekeza abantu bari ahantu bita ngo ni Kutabi, niyo bari kumva aya masasu cyangwa se iyi miripuko, aya makompora ku makompora, cyangwa se mu bwiza aho ngaho nibo bari kubyumva, nk'uko amakuru arimo kugenda abivuga cyangwa se atugeraho. Muri make nifuza kugira ngo duhere kuri ze update, tubabwire bigendanye n'aya masasu n'iki byose, tubabwire uko urugamba ruzindutse rumeze, hanyuma tubone tujye mu bindi byinshi birimo ndetse n'aya matangazo M23 yashyize hanze.
tubone dushiremo n'aya matangazo M23 yashize hanze igaragaza ko ibintu bitari buze koroha urugamba ari urugamba donc ibintu byamaze kuba ibindi wenda ku murongo wa telefone twashiraho Vincent tukamanukana ku murongo tukamanuka muri ritangazo ryasowe na M23 kuko ndabizi birihutirwa naryo kugira ngo abantu muze kubyumva. Waramutse neza Vincent? Waramutse Fighter. Komera. Aha. Nubundi rero nguhamagaye already nkuko bisanzwe ndi mu kiganiro unyemerere wongere ijwi tumanuke makuru agezwe muri iki gitondo ariko amakuru yacu twatugomba kuyahera hehe hano nubundi kuri ritangazo ryasowe kuri kote ya M23. Nibyo kubivuga ni itangazo ryasowe ariko rihuriyeho na FARDC. Urabizi yuko hari amaze iminsi havuga ibiganiro muri Qatar bihuza M23 ndetse ongerejwe mbabarira wongerejwe. Ntabwo uri munyumva neza aho ni gutyo rwose ubundi uwo ni wowe aho ubundi rwose nabindi warunimo sinzi ibyo warurimo. Nibyo rero kubwira ko hari amaze iminsi hari ibiganiro hagati ya AFM 23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Yego. Ibi biganiro rero byaje kujya bibamo amananiza bakaba batumvikana uko bandikaga itangazo ryari kuba risohoye hagati y'imande zombi. Ariko byashyitse baza kwemeranya ku magambo aboneka mu iri tangazo. Ubu rero baje gusohora itangazo bahuriyeho ibiri mu itangazo AFM 23 yasohoye nabyo biri mu itangazo ubutegetsi bwa Kinshasa bwasohoye. Iri tangazo se iryo tangazo ryaba ryakuvuye idoha wenda akaba ari byo biri mu byo bumvikanye idoha hariya bagiye kuganirira cyangwa ni M23 biteretse rwose biyicare mu biro byabo bandika iryo tangazo ni itangazo bumvikanyeho nidoha barabimenya tubwire. Ni itangazo imande zombi zumvikanye ariko n'ubuhuza bwa Gabo bigiramo uruhare. Kubera yuko urabizi ko ejo bundi kuwa kabiri ku itariki 22 hagati ya M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa ntibari babashije kumvikana ku buryo ibyo tangazo ryandikwa. Yego. M23 birangira inavuye muri ibyo biganiro irataha. Ariko ubu ngubu baje kubyumvikana bagira ibyo bemeranya ndetse n'abahuza bigizemo uruhare. Nagira nsoro itangazo rero rya AFM 23 kuko n'ubundi rihuye neza n'iryo ubutegetsi bwa Kinshasa byasohoye. Uko bitandukaniyeho gusa n'abarisi. Yego. Kuko itangazo rya M23 ryasinywe n'uhagarariye n'ukuri itangazamakuru arera wese Kanyuka. Naho itangazo ry'ubutegetsi bwa Kinshasa ryasinywe n'abitabiriye ibiganiro. Yego. Twasoma rero itangazo rya RPF Congo rwose tuguhaye umwanya ricishemo amaso ukubita ubangura twihute cyane. Riragira riti déclaration conjointe des représentants de la République démocratique du Congo et de l'Alliance Fleuve Congo. Mouvement de AFM 23. Ni itangazo rihuriweho ku mpande zombi ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse n'uruhande rwa Alliance Fleuve Congo M23 abari bagiye bahagarariye mu biganiro. Baragira bati dans un aspect de compréhension mutuelle et de volonté commune de résoudre le conflit par des moyens pacifiques, des représentants de la République démocratique du Congo RDC et de l'AFM 23 ont tenu de pourparlers de paix facilités par l'État du Qatar. Ati mu buryo bw'ibiganiro bw'ubwumvikane ati mu gushaka gukemura ikibazo cy'amakimbirane mu buryo bw'amahoro. Ati bahagarariye abari baserukiye ubutegetsi bwa Kinshasa n'abaserukiye ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 ati bahuriye mu biganiro byagizwemo uruhare na leta ya Qatar. Baragira bati après des discussions franches et constructives, les représentants de la République démocratique du Congo
et de l'Alliance Fleuve Congo M23 ont convenu de travailler pour œuvrer à la conclusion d'une lutte devant permettre l'instauration d'un cessez-le-feu effectif. Ati mu biganiro byo gusasa inzobe kandi bigamije kubaka ati byahuje abahagarariye ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'abahagarariye ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 ati bemeranyijwe gukora kandi bagera no ku mwanzuro w'uko hakwiye kubaho agahenge ati kabafashe guhagarika intambara mu buryo bufatika. Urumva icyo nicyo cyambere bumvikanye. Kwaba ko nta cyambere bumvikanye ni agahenge kugira ngo babone uburyo bahagarika intambara mu buryo bufatika. Barangira bati dans un commun accord les deux parties réaffirmeraient l'engagement en faveur de cessation immédiate des hostilités. Le rejet catégoriquement de tout discours de haine et d'intimidation et rappeler toutes les communautés locales à respecter ces engagements. Ati ubwumvikane buhuriweho ku mpande zombi ati bemeranyijwe ko bakwiye gukora uburyo ki bushoboka bakarangiza amakimbirane bafitanye. Yego. Ati badashyira iruhande amagambo agamije urwango. Ati bakareka amagambo agamije gutera ubwoba. Ati kandi bagahamagarira abaturage ko bakwiye kubaha iki cyemezo cyafashwe n'izi ngamba zafashwe. N'izo ngamba zafashwe yego. Baragira bati les deux parties conviennent du respect des engagements précités qui ouvrira la voie à un dialogue constructif pour l'établir une paix durable à la République démocratique du Congo dans la région. None Vincent ko numva bari gushiraho agahenge mu Rwanda kabikomeje. Kadmana itangazo turabigeraho. Baragira bati impande zombi zumvikanye kubaha ibyo biziyemeje ati kugira ngo habone ku buryo bwo gukora ibiganiro cyubaka. Ati bigamije gutanga amahoro muri Repubulika Demokarasi ya Congo no mu karere. Le dialogue portera sur les causes profondes de la crise en cours ainsi que les modalités pour mettre fin au conflit dans le territoire de l'Est de la République démocratique du Congo. Ati ibyo biganiro ati bizatuma haboneka impamvu haganirwa ku mpamvu muzi itera ibibazo. Ati ikindi nanone arebye buryo ki ibyo bibazo byakemurwa. Ati cyane cyane biboneka mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo. Ariko kuri iyi ngingo itangazo rya Kinshasa rivuga yuko mu biganiro bizatuma baganira no gusesengura impamvu muzi. Nicyo bavugaga n'ibigeze impamvu muzi muri Congo yose ntibavugana mu burasirazuba gusa. Barakomeza bati les représentants de la République démocratique du Congo de la M23 s'engagent à respecter immédiatement ces engagements pendant toute la durée de pourparlers et jusqu'à leur conclusion. Baragira bati impande uruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Congo ndetse n'uruhande rwa AFC-23 abaziserukiye ati biyemeje yuko bazubaha ibi byemezo bafashe haba mu gihe cy'ibiganiro ndetse n'igihe cyo gufata imyanzuro mu biganiro. Les deux parties appelaient le peuple congolais, les chefs religieux, les médias à soutenir et diffuser son message d'espoir et de paix. Ati impande zombi zirahamagarira abaturage b'abakongomani, abakuriye amadini ndetse n'amatorero, itangazamakuru gufasha gukwirakwiza ubu butumwa butanga icyizere ndetse n'amahoro. Les représentants de la République démocratique du Congo et de la M23 expriment leur sincère gratitude à l'État du Qatar pour ses efforts continus et son engagement indéfectible à faciliter ses pourparlers de paix
qui contribue à en faire progresser le dialogue et promouvoir une compréhension mutuelle. Ati abaserukiye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abaserukiye ihuriro rya Tuve Kongo ati baragaragaza gushimira leta ya Qatar yagize uruhare mu kuba ibiganiro byarabashije kubaho bigamije amahoro, ati kandi nuko badahwema kubigiramo uruhare no kugira ngo n'ibindi bizabashe kubaho kandi mu bwumvikane. Le combat le 23 avril 2025 Alliance Fleuve Congo Lawrence Kanyuka UEFA carte de communication. Urumva byakorewe Goma ku itariki 23 z'ukwa kane 2025 ikinyo na Lawrence Kanyuka nyine ushinzwe itangazamakuru muri AFM 23. None ko numva M23 ro basinye nkaba ntumva kuri kote ya guverinoma nabo hari ryo banditse. Kuri kote ya guverinoma itangazo ryabo nkuko nari maze kukubwira ko hari ibice bitandukanye na n'iri rya M23 baravuga bati itangazo banagira bati déclaration conjointe de préparer de la République démocratique du Congo et de la République du Congo mouvement du 23 mars AFM 23. Ibi byo barabihuza byose ndetse n'igice cya mbere n'icya kabiri nkuko twarisomye ari hirya barabihuza bakaza bakagera ku kindi gice kivuga giti barabihuza ibice byose nkuko ndikubwira icyo badahurizaho nyine itangazo ryakorewe Kinshasa kuri 23 z'ukwa kane 2025 yego bisinywa n'uwo bita uhagarariye iyo delegation yose bise ngo Papi Mbuyi Kanguvu uwo waroye iyi delegation buri ruhande rwakoze itangazo ryabo ariko bahuriza kuri bya bindi bumvikanyeho ibiri mu itangazo rya AFM 23 kuko nabo barisoye bwa mbere hanyuramo amasaha menshi ubutegetsi bwa Kinshasa butarabisora ubutegetsi bwa Kinshasa burisoye bwasoye amagambo asa nayo M23 yanditse. Igitandukanye nuko umuyobozi ushinzwe itangazamakuru muri AFM 23 ariwe warisinye mu gihe ushinzwe itangazamakuru muri guverinoma ya Kinshasa yitwa Patrick Muyaya ntabwo ariwe warisinye ahubwo ryasinywe n'uwari warugarariye delegation. Urumva yuko hano ntabwo babihaye agaciro nkuko AFM 23 yabihaye agaciro kuko wari ukwiye kuba risinya ni Patrick Muyaya kandi akaba ibiro bye akaba ari byo byandika kubera n'ibintu byinshi yajya avuga byari kugaragaza umutima nyakuri wuko iki cyemezo kizajya mu bikorwa bafashe. Ariko kuba ari Patrick Mbuyi warisinye kuri nta mbaraga nyinshi barihaye nkuko M23 yarihaye imbaraga kuko urabizi yuko Lawrence Kanyuka ntabwo yari yitabiriye bino biganiro ariko kubera ko itangazo babonye ari itangazo rikomeye kandi ari dekarasiyo ikwiye kubahwa bayihaye urwego rufite imbaraga. Uru rwego rero rwa Kongo rwo ntabwo rwabikoze gutyo kugira ngo Patrick Muyaya usanzwe uvugira guverinoma musanzwe ufite inshingano zo gusora amatangazo kenshi na kenshi ngo abari bubikora bo babikoze nyine nk'ibintu bagira gusa babigaragaze ko babishyigikiye ariko izindi imbaraga za politiki zitarimo kuba byasinywe n'uyu nguyu nabyo icyo bivuze muri politiki. Okay. Ubwo none turabihuza dute rero n'ibirwabo iramutse intambara ubaye kuby'intambara hano ni ambasaderi Biyendo wungire yavuze yavuze ati turashimira ibyemezo mwafashe ati niba koko bizajya mu bikorwa icyo ni ikibazo gikomeye cyane kubera yuko niba ubutegetsi bwa Kinshasa bwabanje gukoresha umuntu wasinyira itangazo mu by'ukuri atari organe nyiri kompeta nk'uko twabibonye kuri AFM 23 ibi bikwereka yuko no kubishyira mu bikorwa bizagorana. Ibi bari kubikora mu gihe n'ubundi bari babanje kugora M23 kugira ngo bumvikane ku magambo kuri terime bazandika mu iri tangazo ribihuriweho
bo baravugaga bati turandika ngo dukurikije ibiganiro byahuje Perezida Paul Kagame ndetse n'ibiganiro na Tshisekedi ati twemeje yuko hazabaho agahenge. None uretse ngira ngo tugaruke ku byaka gahenge ndetse n'imirwano iramutse muri iki gitondo ibya Olivier Nduhungirehe ndumva bitari kuza kuri iyi mirwano ni kuko niyo naringize ngo dukomoze kabiri cyane kubera yuko baragaragaza ko ibi bintu banditse kubishyira mu bikorwa n'ibiramuka bigiye mu bikorwa izaba ari intambwe itewe kandi ikomeye none bakaba bataracyari nk'imirwano. Iki ni ikikwerekanye yuko nyine umuntu wese abyibazaho ati ni gute M23 ivuga yuko igiye gushyiraho agahenge noneho hagarikwa intambara byarangira ubutegetsi bwa Kinshasa nabwo bukabyemera, ariko tukumva muri Warikare hari intambara, tukumva muri Warungu hari intambara. Ni ikindi kikwereka yuko nyine igihe cyose ubutegetsi bwa Kinshasa budashyiramo imbaraga mu byo basinya haba harimo ibindi byinshi inyuma. Ubwo kubikorera bakubwira ni ubutegetsi bwa Kinshasa nta mbaraga bwashizemo bivuga yuko hari ibindi bazakora kubera ko n'uwarisinye ntabwo ari orugari iri kompeta no mu bindi biwajya gusinya amatangazo akomeye nk'aya. Ubwo rero bivuze ngo mu by'ukuri ibi ntacyo bisobanuye, ni ibintu byo gukina imikino ya Kinshasa. Biragisobanuye ahubwo ni uburyo bwo kujijisha, bajijisha Doha, bajijisha amahanga, bajijisha nde? Ntabwo bajijisha amahanga, barajijisha M23 bafashijwemo nande. Ubwo rero n'uwo ngo uri kubahuza abona ko bidashoboka nawe bari gufatikanya. Oya, Qatar ntabwo yifatanyije na Repubulika Demokarasi ya Kongo kubera yuko yirababwira ati ni musinye amasezerano mwemeranyijweho mugihe declaration musohora kandi muzabishyire mu bikorwa. None M23 kavuga ati twe turabikora nicyo twemereye turakikora. Noneho ubutegetsi bwa Kinshasa nabwo bukora ibyo bukwiye gukora. Yego. Ariko bikarangira ubutegetsi bwa Kinshasa ibyo bukoze butabishyize mu bikorwa. Niyo mpamvu nabimereye nyine n'uburyo M23 bari babanje kuyicenga bukumvikana ku magambo bari bandike muri iyi declaration. Ibyo nari mubwiye ngo Kongo yifuza ko bandika muri iyi declaration ko ngo bashingiye ku biganiro byabaye hagati ya Perezida Paul Kagame na Tshisekedi bemeranyijwe yuko hazabaho agahenge kugira ngo bahagarike intambara. Ubutegetsi bwa M23 nyine bari batekeye mu 23 bakavuga bati ntabwo twifuza ko itangazo rigarukamo abaperezida b'ibihugu byombi kuko ikibazo cya M23 AFC naho duhuye n'ikibazo cy'u Rwanda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibyo baza kubyemera. Kongo irongera avuga ati turandika muri itangazo nanone ko imitwe yitwaje intwari izashyira intwaro hasi. M23 barareba bati akangaka no kujijisha kandi muraza kuvuga yuko Wazalendo mutagikorana kubera yuko Wazalendo mwamaze kuzihuza n'igisirikare cya leta. Baravuga yuko FDL mutagikorana kubera ko FDL mwamaze kuyihuza n'igisirikare cya leta. Atanga no kujijisha kugira mwerekane ko nta mitwe yitwaje intwari iri muri Kongo mugendeye kuri ibi ngibi by'uko amasezerano mwaje muri ibi mitwe yo kwishyira mu gisirikare. Nacyo baza kucyemeranywaho. Bakoze kucyemeranywaho Qatar niyo yabigizemo uruhare kugira ngo Kongo ibyemere. Ariko urabona ko Kongo yo ni uburyo bwo kujijisha kuko n'ubu birimo iratuma indege zo kurwana. N'ubu biratuma ibifaru byo kurwana. N'ubu birimo iramanura abasirikare za Warikare, irimo iramanura abasirikare za Kisangani, irimo irajyana abasirikare za Uvira ndetse no mu bindi bice. Yego. Ukabona rero kugira ngo jishe M23 ndabwira ati twebwe tugiye mu gahenge. M23 niramuka ititeguye intambara nk'uko bari kwitegura ejo mu gitondo bayirasi. Kubera yuko urebye ibyagiye bikorwa n'ibindi biganiro byagiye bibaho M23 yagishyira mu bikorwa ibyo yiyemeje ariko ubutegetsi bwa Kinshasa nibo bikora. Yego. Twavuga ko ni igitego kuri AFC M23 gitsinze. Nuko icyo yasabye ngo muzatangaze yuko mwemeye ibiganiro bitazivuye na AFC M23. Itangazo ryasomwe kuri televiziyo y'igihugu ya RTNC. Ya RTNC
icyo cyo ni igitego cya mbere. Ikindi gitego cya kabiri wajya kubona yuko iyo Repubulika Demokarasi ya Kongo isohoye itangazo yandika ngo M23 bar RDF. Ntabwo yigeze ibyandikamo. Ikindi cyerekana yuko abagize AFM 23 ubutegetsi bwa Kinshasa bwabemeye nk'abakongomani pire. Batakiri kuvuga bya bintu ngo sisore tante ngo n'abantu ngo sisore kokiye zide ngo ni ibikonozwa ngo n'abantu kwa kundi bajyaga bavuga. Urabona ko bagaragaza ko none hari abakongomani pire bemeye kuganira nabo. Icyo nicyo kirimo cya mbere. Vincent, reka tuhite dusimukira kuri iyi mirwano yaramukiye n'ubundi hano muri ibi bice. Hari imirwano yavukiye muri Sud Kivu yo ni myinshi, byane cyane Kaziba niho ngo amasasu ameze nabo urugamba rwahiye ntiwareba. Kaziba amasasu aracyavuga hagati ya AFM 23 na FARDC ndetse ifatanyije na Wazalendo. Aba FARDC ishinja M23 ko ariyo mwashatse kujya kwigarurira agace ka Kaziba inyuze mu mudugudu bita Mushenyi. Ngo ariko FARDC ngo ikayisubiza inyuma nk'uko abambari ba FARDC babivuga. Yego. Bakavuga bati Mushenyi, Murambi na Ngari ziracyafitwe na FARDC. Reka no kubeshya makuru aho bita muri Munya. M23 utwo duce amaze kutubohora byarangiye. Ubu rero niyo kuko amasaha ya mu gitondo nka 5 z'ejo bo bavugaga yuko ariho bakidufite ubwo M23 niwe yamaze kudufata byaba nabyo arandi makuru bacyashye. Banani ba FARDC barakubwira ko uduce harimo kitwa Rusiga, Katope ndetse n'umusozi wa Nangando ndetse naho hantu bita ngo ni Ngari byose hose ni muri teritwari ya Walungu. M23 kwafata M23 yamaze kuhigarurira cyangwa se kuharibera. Mushenyi, Murambi nawe yafashe naho tayari Tombe. Noneho bakavuga yuko rero utu duce bazabanje kwitirira ko badutse ko bita Ruciga, Katope n'uyu musozi bita Nagado. Wazalendo na FARDC bazati turadufite, ariko urumva nandi makuru yandi yuko ubu ngubu FARDC imaze gukubita ikavamo. Ahubwo biravugwa yuko M23 ishobora kubitwerekeza Kaziba. Rwose ubitero bya M23 birimo birerekeza Kaziba kuko ngo abasirikare gushwiragira bari kwirukanka abashwanyagurika. Mu kanya mfite n'amajwi hano abaturage bahara muri Kaziba bari kuvuga bati ntiwareba paniki hano tabasirikare bo kwirukanka ukabona aragarutse arazamutse bati ntiwareba ko ibintu bimeze hariya. Nibyo twavugaga rero yuko ibingi byo kuvuga gahenge nabyo nuko bisora mu matangazo. Ariko impande zombi zirimo zirategura imirwano kandi ikomeye. Urabizi yuko rero twavuze yuko FARDC iri kugura imbunda intwaro mu Bushinwa ubu yatangiye kugura drone. Aho yatumye drone twaje kumenya umubare ni drone 3. Batumye drone zigera kuri 3. Bo bazitumye mu ruganda bita Wing Long. Izo drone se burangiza kakayera drone 3 zije kurangiza urugamba rwa muri Burasirazuba bwa Kongo. Baravuga ati izo drone zifite ubushobozi bwo gucomekwaho bombe 12. Ngo kandi iyo drone ishobora kuguruka ikagenda intera ya kilometero 10,000. Baravuga bati yagurutse ku kibuga cya Njiri irucisha. Byahise mu masaha byibura ane ngo ibigeze hano i Bukavu cyangwa i Goma. Bivuze rero ngo barajya barasa baturutse noneho barayishyira Kinshasa bazajya baza kurasa muri Kivu Amajyaruguru. Baravuga bati ishobora kurwanira kuri kilometero 10 y'ubugezo ikaba iri hejuru mu kirere kuri kilometero 10. Hano tuvuga igoma ikarasa hasi. Ishobora kumara amasaha 40 nibura mu kirere. Itarashirana gusubira ku butaka. Ko numva iyi drone ifite ubushobozi bukomeye cyane. Ifite ubushobozi bukomeye n'eshatu baguze mu Bushinwa. None se baziguze cyangwa Ubushinwa bugiye kuzibaha kugira ngo nabwo bugaragare ko ari cyo buri kubafasha nk'Ubushinwa bufite amasosiyete menshi acukura mu y'agaciro hano muri Kongo.
oya ni ukuzigura dukurikije amasezerano twabonye mu kinyamakuru bita African Intelligence. Iki kinyamakuru kivuga yuko izi drone bo bagiye kuzigura akayabo kangana kandero n'iki kinyamakuru kuko African Intelligence babyanditse babishyize hanze niyo kopi ndayiguha bavuga akayabo bagiye kugura drone imwe n'uburyo nyine zifite ubushobozi bwo kurasa kure uburyo bazifashisha bari za Kisangani zikajya zirasa Goma cyangwa Bukavu. Ibyo byose babisohoye barabyerekana. Reka ndebemo neza umubare w'amafaranga bagaragaje mubwire kugira ngo n'abantu bamenye ubushobozi bw'izi drone, kubera yuko ni drone zitari zisanzwe mu bihe twavugaga zandi babaye za CH4. Izi nizo zirenze izo ngizo kuko ubona ko zifite ubushobozi bukomeye kurenza ziriya bari babanje kugura mu Bushinwa bwa mbere. Yego urabizi ko twatanze ko bari babanje kugura CH4. Ariko izi nizo zirenze CH4 kure cyane. Zirenze cyane. Ntabwo ndi wita mbona rino tangazo kino kinyamakuru ntabwo ndi wita nyibona neza. Ariko ndaza kongera ndebe ahantu nari nyibonye mu kanya. Bavuga agaciro k'amadolari imwe iri bugigura. Kubera yuko bavuze ko zizatwara miliyoni 172 z'amayero imwe. Oya uko ari eshatu ni amafaranga menshi my friend. 172 z'amayero. Miliyoni z'amadolari z'amayero. Ni menshi. Ni menshi cyane amafaranga. Ni amafaranga ni amayero menshi. Urumva ko rwose uyabaze uyamwetana kuko yateye n'ibibazo muri Kongo bavuga ati ibifaranga byose kuko muri gusinya amasezerano mwarangiza mukavuga yuko mugiye guhagarika intambara bikarangira mushyizeho ibifaranga bingana gutyo. Ibyo bintu ni ibiki? Aho rero turavuga tuti nibyo twabwiraga abantu yuko icyo bari kwikoreraho ni ukugira ngo bahirishe berekane ko bagiye gushyiraho agahenge ariko bagamije kurwana. Itangazo batari guhaye ngira ngo uryereke abadukurikiye kugira ngo ryo baribone babimenye. Ibi ngibi biri muri CH4 biri muri izi drone bamenye ibyo ari byo. Yego kugira baze kuba babireba. Urumva barimo baritegurira intambara, barimo baritegurira ibisasu bazarasa ayo 23, barimo barategura Wazalendo. Igihe icyo ari cyo cyose rero bakumva rwambikanye aya masezerano agafata ubusa. Ntabwo byoroshye. Kubera yuko uko nabibonye badakinja dore ntabwo ishaka ko ayo 23 iva hariya batangirashe. Aravuga bati twe dushaka kubarasa, ntabwo dushaka kuganira kugira ngo ibyo twumvikane tubishyire mu bikorwa. Uko nabonye na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi yashimye icyemezo cya Kongo, aravuga ati mwakira cyumweru nzaza nanjye kubasura. Azaza kubasura. Urumva ni ukugira ngo baze kunoza umugambi wo kurasa ayo 23 niba ari kuba imbota niba ari kugira ute. Ariko destekse amutubwiza ati kuva kera kose ze kuki uzayicisha sa ntuje no mu Rwanda yo 23 irimo ati zo kubogama. Ati ati ugaragaza kenshi yuko udashyigikiye amahoro. Yabwiraga nde? Yabwiraga minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi. Yaruvuze yuko ngo yishimiye icyo cyemezo kandi ngo arahita ava muri Kongo. Destekse amubwira kandi Destekse nabizi ko nari Umubiligi. Atubwira ati kuki ubogamye uzajya uruhande rumwe kuki uzagicisha usa gusa. Ati byagaragaye kenshi ko udashyigikiye amahoro. Ariko yamubwije ukuri. Yamubwije ukuri biragaragara. Yari kuvuga yuko azabasura bombi nibura. Andi makuru nayaharamutse muri iki gitondo. Andi makuru ni uko hari itangazo ryasohowe na PPRD
rivuga yuko biro yabo iri Gombe yasawe n'abaturage. Ariko ubutegetsi bwa Kinshasa nabwo bitabusohora irindi tangazo rivuga yuko ngo biro byabo bitasahuwe ahubwo basoyemo barimo kubera yuko ngo iyi nzu yubatse mu butaka butari ubwabo. Mu butaka ngo Joseph Kabila yahaye mushiki we. Ariko abufashe ku ngufu abunyaze ba nyirabwo ngo baramaranye imyaka 23. Pepe yasubwo butaka rero kubera ko atari ubwabo ngo bwasubijwe nyirabwo. Yego. Ibyo ngibyo rero byaje binakurikirana n'itangazo Kinshasa yari imaze gusohora ubundi. Hari n'ibaruwa yandikira ishyaka rya PPRD bamenyesha ko ishyaka ryabo ritemerewe gukorera ku butaka bwa Kongo. Ibyo nabyo byari bimaze gutangazwa. Andi makuru nuko makuru yatangarije mu Mozambique yuko ubutegetsi bw'ingo bushyigikiye yuko Kongo ngo ubusugire bwabo bwubahwa. Kandi ikibazo cy'amoko kiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo kikazaganirwaho mu buryo bwa politiki. Kiri kuvuga cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni urubanza rwa Ponyo Matata. Matata Ponyo, yes. Matata Ponyo aho yakatiwe imyaka 20. Kazavamo yarashaje. Abaje bahabwa ibihano bitandukanye n'abandi batari bari bakaba bagiye bashyirwaho itariki yo kuzaburana. Urubanza turaza kurugaruka mu makuru yacu ataha. Ikindi nuko muri Warikare nyine mu bice bya Mikumbi n'igice cya Miba na Kashebere. Kubera imirwano izakibati ukomeza ujya ku muhanda wa hari n'amafoto yatangiye kugaragara mashya intare za Sarambwe zifotoreje kuri cya gisitati. Ntabwo amafoto yabonye. Turaza mu makuru ataha. Abaturage barimo barahunga cyane aho bita Mikumbi aho bita Miba na za Kashebere. Indi nkuru tuza kugaruka mu makuru atani murerekanye n'umugore wa Kabila yashinze FARDC kurya inka zabo ziri mu ifamu yabo. Turaza kuyigaruka mu makuru ataha. Izi nkuru ko ari eshatu turaza kuzigarukaho mu makuru ataha mu buryo burambuye. Yes, Vincent rero twakurekura niba nta yandi makuru nyine ugakomeza ugategura andi makuru. Kandi ugategura andi makuru murakoze. Murakoze cyane Vincent. Yes, nguko rero uko ibintu bimeze rwose hariya kuri buriya butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urumva ko ibice byose birimo panike, bindi birimo imirwano, sibye gusa muri teritwari ya Rubero niho tutaramenya ngo ese ho biramutse bite gusa. Buriya nta kibazo kuko hari ikibazo gihari ndabizi naho mpafite imbone nyinshi cyane zishobora kuba zatumenyesha any challenge cyangwa se impinduka zose zaba zibayeho hariya. Ubu rero amakuru ari kuri trend cyangwa se rwose ari kuri front page y'ibinyamakuru nuko SADC noneho ngo ejo ishobora kuba iri bwambuke gusa, ariko nubwo biri kugenda biva mu binyamakuru bigiye bitandukanye ntabwo rwose kuri kote ya M23 cyangwa se kuri kote ya SADC barabitangaza, ni birimo biravugwa gusa nyine ku mirongo rwose ya hariya ku mirongo nkoranyambaga hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese iyi SADC irataha? Umunsi w'ejo baratangira gutaha. Ni ikibazo ariko icyo nakubwira cyo nuko rwose turaza gukomeza kugenda tubikurikirana ndetse gatanu kuri kagenzi kako tukazagenda rwose tubibagezaho. Tukazagenda tubibagezaho gatanu kuri kagenzi kako. Tukazagenda tubibagezaho gatanu kuri kagenzi kako. Ndabona update zigenda ziza. Sorry. Nihangane rwose kirere kimeze fo. Nguko ngayo mbo. Reka makuru dukomeze tuyategure tuze kugenda rwose tuyabaha mu yandi masaha ari imbere. Kuko ndabona amatangazo akomeje kuba menshi cyane. Ndabona amatangazo akomeje kugenda aba menshi cyane.
ntawarubara umugani rwose wa muririmbyi ati ntawarubara. Ntawarubara. Yes, nguko rero ngayo. Reka tubashimire cyane. Mwakoze kubana natwe, andi makuru ni mu yandi masaha ari imbere. Mwakoze kubana natwe, turabakunda cyane. Ciao.